murakoze cyane. Mu mikino yatangira abaza no kubaza ngo byagenze bite ngo umusirikare wa Kongo arase ku bapolisi b'u Rwanda, mwaduha neza ishusho yaho ibi byabereye nuko byagenze. Murakoze. Byari nko mu masambiri za mu gitondo aho umusirikare yarenze bariyeri kandi kuri petit bariyeri arenga bariyeri iwabo arasa ageze kuri bariyeri yo ku ruhande rw'u Rwanda yarashe umupolisi wacu amurasa kuguru, hanyuma mu kwirwanaho rero baramusubiza hanyuma agwa aho ngaho. Uko bimeze rero nuko haba twategereje ikipe ihuriweho n'ingabo kugira IPVM kugira ngo yegeranye amakuru hanyuma ize gufata umwanzuro. Ukurasana ku mpande zombi kwagize izihe ngaruka, ese harakurikiraho iki? Birumvikana kubera ko hari urujya n'uruza rw'abaturage bajya guhaha n'abandi baza kugura baturutse muri Bigoma, bagize ubwoba, ingendo zirahagarara kugira ngo iki gikorwa kibanze kirangire hanyuma gahunda zikomeze. Ubu umutekano wifashe ute, ariko kandi meya n'ubuhe butumwa mwaha abaturage? Umutekano kubera ko iki gikorwa kiri kubera kuri petite barriere kigomba kurangira, ariko nta bindi bibazo bihari. N'ikindi nanone no ku muyobozi wa Goma nawe uri hano yohereje ubutumwa asaba imbabazi agaragaza ko uwo musirikare ashobora kuba afite ikibazo kandi yihanganisha abanyarwanda. Turagira ngo rero ibi birangiye ubuzima bukomeze kuko mubizi nta bindi bibazo bihari dufite uretse ikibazo cy'iwabo kigaragara ko bibasira abanyarwanda mu buryo butandukanye. Ubu turabwira abaturage bacu kugira ngo bamanze bashyire ubuzima bwabo imbere, umutekano imbere y'ibindi byose. Ibi ngibi barabiganirijwe, tumaze iminsi tubaganiriza, barabizi ko bagomba gucunga umutekano wabo ndetse no kureba ku buzima bwabo butajya mu kaga ugendeye ku bibazo birimo kubera muri kiriya gihugu. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Akaba rero ari umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogo. Breaking news: umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjiye ku mupaka w'u Rwanda wahazwi nka Petit Barriere i Rubavu yitwaje imbunda ya machine gun, atangira kurasa amasasu menshi ku bapolisi b'u Rwanda bari ku burinzi. Mu kwirwanaho baramurasa, isasu agwa hafi y'icyuma gitandukanye umupaka hande rw'u Rwanda. Umupaka wa Petit Barriere uherereye mu murenge wa Gisenyi, umudugudu wa Gasutamo, akagari ka Mbugangari mu karere ka Rubavu. Amakuru aturuka ku mupaka avuga ko umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje mu Rwanda ari kurasa ku bapolisi b'u Rwanda akomeretsa umwe. Abapolisi bagerageje kumucubya bamurasa isasu rya mbere riramufata, akomeza guhatiriza. Babonye amasasu abaye menshi aho bari bikinze bahita bamurasa iryo mu mutwe. Uwaduhaye amakuru yavuze ko umurambo uri hafi y'icyuma cy'umupaka ku ruhande rw'u Rwanda. Uyu musirikare yari yambaye impuzankano z'abarinda umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta rwego na rumwe rw'u Rwanda ruratanga amakuru kuri iri sanganya, gusa ibinyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangaje ko inzego z'iki gihugu ziri gukora iperereza ku byabaye. Hari ibinyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangaje ko umusirikare warashwe yinjiye mu Rwanda yivovota avuga ko agiye guhorera abavandimwe be baguye ku rugamba rushyamiranyije FARDC na M23. Ibibaye nyuma y'uko kuwa gatatu ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Igoma habereye imyigaragambyo ikomeye y'abanyekongo bamaganaga u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cy'igihugu cyabo FARDC. Abigaragambya bageze naho bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko polisi y'u Rwanda ibabuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambiriza hakurya muri Kongo. Bateraga amabuye mu Rwanda, gusa inzego z'umutekano z'u Rwanda ntizagira icyo zibatwara. Guverinoma ya Kongo ikomeje gushyira mu majwi u Rwanda irushinja ko ari rwo ruri inyuma y'umutwe wa M23 ndetse ko rwawufashije kwigarurira umujyi wa Bunagana. Ni ibirego u Rwanda ruhakana rukavuga ko nta sano n'imwe
rumwe rufitanye n'uyu mutwe. Ku rundi ruhande uyu mutwe nawe uherutse gutangaza ko nta bubasha na buto uhabwa n'u Rwanda, yewe ko n'imbunda n'amasasu ukoresha bimwe ubigura n'abasirikare ba FARDC, izindi akaba arizo wahishe kera ubwo wahungaga. Ibikorwa by'ubushotoranyi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda bimaze kumenyerwa, aho muri iyi minsi abavuga ikinyarwanda bibasiwe cyane, bose bashinja kuba bafitanye isano n'u Rwanda, aho bafatwa bakagirirwa nabi, imitungo yaho igasahurwa. Tukiri aho, amakuru akomeje nanone kuvuga undi mutegetsi cyangwa undi muyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye ikintu gikomeye cyane. Umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Martin Fayulu, yasabye abayobozi b'icyo gihugu gucana umubano n'u Rwanda mu bya diplomasi, bambasaderi ku mpande zombi bagahamagazwa. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri wa kane, Martin Fayulu yanenze imiyoborere ya Perezida Tshisekedi, amushinja guha icyuho u Rwanda mu cyo yise amasezerano y'ibanga. N'ubutumwa yatanze mu gihe u Rwanda na Kongo bikomeje kurebana y'ingwe, u Rwanda rugashinja Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR mu kurasa ku butaka bwarwo, mu gihe rwo rushinjwa gufasha umutwe wa M23 ikomeje guhangana n'ingabo za leta muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse uheruka gufata umujyi wa Bunagana. Yagize ati Felix Tshisekedi yanasinye andi masezerano y'ibanga n'u Rwanda atuma yigengesera mu byemezo afata. Yaje gutangaza ibihe bidasanzwe muri Kivu ya ruguru na Ituri, nyamara nta genamigambi yari yarakozwe. Yongeyeho ko Felix Tshisekedi yagezeho ashinganisha umutekano w'igihugu cyacu ku Rwanda na Uganda. Muri ubwo buryo avugamo ko Tshisekedi yari yarasabye ko abapolisi b'u Rwanda boherezwa gucunga umutekano i Goma, ariko abaturage bakabyanga. Ni igikorwa ariko amakuru yemeza ko kitigeze kibaho. Kubwa Fayulu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ikwiye gucana umubano n'u Rwanda. Yagize ati turasaba gucana umubano by'aka kanya mu bya diplomasi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ukugenda kwihuse kwa ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo, guhamagaza ambasaderi wacu i Kigali no gukuraho ibihe bidasanzwe byashyizweho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Umubano ukomeje kuba mubi mu buryo abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bageze aho bigaragambiriza ku mupaka w'u Rwanda bavuga ko bashaka kwinjira mu gihugu ku ngufu. Muri iyo myigaragambyo amaduka menshi y'abavuga ikinyarwanda i Goma yarasahuye. Abanyepolitike batandukanye bakomeje kubiba urwango ku banyarwanda baba mu burasirazuba bwa Kongo. Gaho rero nuko nguko Martin Fayulu, umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, yabitangaje. Rero reka tubonane ubutaha. Ni Paradizo TV, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi nomwe. Kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Izo zari breaking news ku makuru akomeje kuvugwa amakuru akomeje kuvuga ku Rwanda ndetse na Kongo. Reka tubonane ubutaha, muhorana nande na Bukalif.